Kia ora, Hamza, 222, Savage, tēnā koe, tēnā kōrua. Kia ora, madam, Maxine, Maxi. My, yeah, yeah. Kia ora, Jaja, kia ora, Hera, tēnā koe. Kei te pai pēa tātou i te pōnei. Kia ora, NZ Abby. Kia ora, Pavi. No mahara mai. Yeah, so what we're going to do, Pavi, is that we're going to get a big A4. Wait, that's not a big one. A3, and we buy a giant candle. But I don't know where I'm going to put it yet. My brother-in-law might get a little bit annoyed. Oh, kei te pai, Jaja, we're going to make this as ha-nea-nea. Kia ha-nea-nea te haere. Kia ora, Juanita. Yes. Wait, what you do is that you Photoshop Rui's arms when he's on the scooter. Take his arms off and put mine on there. Kia ora, te Bravtain. Kia ora ngā wai. Kia ora koka. Koka mahina. Tēnā koe mai kazi. Billboard size sounds better. Oh, we. Tēnā koe I tō koha. Kia ora Arian Rens. Tēnā koe hoa. No hoki mai. Far out. You guys are quick, alright? Oh, why uhere? You guys are quick, alright? How long did that take you? Like 2 seconds? I said look sexy. Tēnā koe, Hori, Legion. Kia ora tātou katoa. I'm excited. I'm excited for tonight. And our manuhiri is feeling a little bit out of my mind. Let's make her feel welcome. Ai, he wahine te pōnei. You'll buy a boy band poster. Gospel John, what do I think about the Māori Party? I actually can't comment. We've got a social media policy, so I can't say anything about politics. Tēnā koe Māori Panda. Kia ora rā. Kia ora rā. Okay, what we're going to do right now is there's... Oh, I love you, Peter. When I saw you guys crying, I was like, I'll get them. I'll make them laugh. Kia ora. Ai te rangatira, tūterangi whiu. Bro, ngā kōrero I ngā pō. Holy hell. I'm still buzzing from it. And speaking of, let's go to that kōrero, eh? Tūterangi whiu Cairns. Hono ngatu te arawa, Ngāti Rangi Wewehi, tūwhare toa, te maunga tītohea. He mea anō. Rua tāhuna, kia ora rā. Started his journey only 9 years ago in 2014. Often a very lonely process and met with loads of challenges. He grew up disconnected from Israel, brought up in Australia. But once he started in 2014, there was no stopping him. E aua low IQ, genius. Some of the kōrero that resonated with me was you cannot identify yourself as Māori without using te reo Māori. Māori is a Māori kupu. So in order for you to say, I am Māori, you're using te reo Māori. Te arawa is a Māori kupu. And what I got from that kōrero, and actually what he said himself was, it is part of your whole being. Te reo Māori is actually a part of your being.
And I agree with him when he says you cannot know yourself fully without your Māoritanga, without your reo. That was cool. Kia ora, brother Ren. He has a pan tribal mita to communicate better with his students, so he doesn't lean towards any specific or prescribed dialect. Pai tēnā. Mauri ora Ren. Kia ora wī. He had a couple of sayings, proverbs. Whāia te iti kahurangi ki te tuahu koe mehe maunga taitai. Chase your ambition. Wait, is that it? Go for your goals. And if you were to stumble or to bend to anything, let it be to a lofty mountain. But then says that there's a little problem with it in terms of it offers a way out. And kia ora mo tērā kōrero, i tēnā kōrero, tēnā kō i tēnā kōrero. So me mate ururoa, kei mate whike. Die fighting like the shark, not like the octopus. Kia ora, Tyler. Oh, okay, patai. Kia jana, ka pai. What's my maunga taitai? My tamariki. Ko waka e tōngia te mate. Do it to the death. Beautiful kōrero. Oh, Pevi. Tēnā koe, Pevi. Ehia ke te utu o tērā galaxy. Tori te kautara, waihoa ke ngā koha. Pita, ke te uru mai tētahi, well, Wrong button. well then get out of here. Yeah, see you. His kiwaha that he liked to use are physical sounds. I don't know if you caught that, but he likes, oh, actually, he likes to use physical sounds like the old, all the, ay, all the, oh, good. I love that one. I love that answer. Because there's kiwaha in that. You can communicate that way. Thinking of, okay. So this one was in regard to the moko kanohi. And what he really opened up was the perspective of, if you get that moko kanohi, you don't know your reo, he painoa. And actually he thought of the bravery that it takes for those who do not speak to reo Māori, who get moko kanohi, knowing the challenges and the nasty kōrero that will come with it, worst of all, from our own people. Worst of all, from our own. It's true. Korapa whānui te reo Māori, spread te reo Māori, far and wide. Cool, Māori mai, Pākehā mai. Te oi anō, better that a wahine Māori speaks in the Māori, marae Aotea than a Pākehā man. But if you are a wahine Māori and wants to speak, if it applies to your iwi tikanga, then prepare for the backlash, if there is. If he was to stand on the marae Aotea and he had free reign for any kaupapa without restrictions, his one would be kia tika te tikanga. Kia ora, Dion, brother. Kia tika te tikanga. If you're going to say, oh yes, my papa still alive, so I don't speak, well then you don't speak anywhere else. You don't kind of shift your tikanga to fit where it's appropriate. Cool. Te reo Māori is tough. Learning te reo Māori is tough, but it's worth everything. And can even get you a wife, apparently. And children. Pretty cool. He anō, that's us wrapping up there. He pātai tau e Renata. Tukuna. Or tuku.
But we're just going to make the room a little bit more conducive. We're going to welcome in our friend with some positive energy. Figuring out where to start. Oh. Now I realized in my previous videos that my hands are up all the time. I'm fidgety. We'll try to keep them down and also clean them a little bit. Hea ngā tikanga o te whakaeke marae me te tū ki te whai kōrero me ko tahi no te tū whai kōrero. He tikanga. So that's a great question there, Nata. And I suppose I'll answer this, and maybe I can pass it on to Jaja as well. Kua marama, he pātano. Now, I looked at this when we were in the Pai. I saw matua kau. Mahui au tana ingoa mutunga, engari ka te mohi o weta I konei, ko waitona ingoa. And I ruanga wā I tū ia ki te kōrero. Te rape he I whakawātea, kia ahe ia ki te kōrero e ruanga wā. Te rape he toringa wā I te rā nehu hoki. So, I raro I tēnā whakaaro ai, ka tū au, kia whakakanohi tētahi anō tira. That was where my whakaaro was with that. And if I could communicate that to them, and they were all good with it, they were going to sit me down, then cool. If they were going to sit me down, well, then I would have sat down. But I kite au tērā āhuatanga I runga I o tātou marae, I o mātou marae o Te Awa Te Atua. Pai no ki au, pai ki au I te mea I mohi o wau ki a koe. He oi anō, e tai atu. I'm in the ranks? Oh, hell. Anyway, that's not our kaupapa. I said to Jana that we were going to get Jana to come in. So, tērā pēr, tukuna mai tō thingy. Cheer, brother. Good to see you, my bro. We said we were going to be on at 8, and we're on. Kei whea koe, Jana. Pass me the day. I've been trying to figure out why you were familiar this whole time. Yeah, that guy. We're about to get rolling. Tēnā koe te tuaine. Cheers. Kia ora. Kia ora. Hika, kare te mohi o ka pehe. Oh, ane, kei konei. Che. Kia ora, kia ora, kia ora tiwi. Kia ora tungane. Tēnā koe te tuaine. Kei te pehe koe. Kei te rongo mai ia, kei te rongo. Yeah. Kei te rongo ai, ia koe. Rawi ki te tūtaki ki a koe. Ai, kia hoki. I've been following you. Kare no tawa kia tūtaki a tinana nei, engari, amata ora nei, tēnā koe. O tira kia koutou ko tō whānau I tō muka o tēnei motu e mihinui ana tēnei kia koe. Tēnā o tira koe. kia koutou ko pina. Yeah. Hika kā nei te pōnei. We have, it's sort of a bit of a running trend to have the people that we ask to come to these spaces
and ka patu mai te mai te anipa hoki. So our way of just trying to whakapapa paunamu e rā whira, e rā mea roto, is to just start us off with a bit of a karakia. So tērā pia, mena e hia ana, ka tuku atu kia koe, ki te kore, māku tēnā e tātaki. Oh, he karakia wāku, kei mena kei te pire koe māku te tei karakia e tuku. Ngāwari noi hoa. Yep. Okay. Kawai. Kawai, tēnā tātou, kia ino e tātou, ne? He karakia mo te rongo mau tēnei. Nau nei mātou I karanga ki aua mahi, mea tea kia hiko I mātou I mua I tau aroaro. Whakaungia mai tō aroha ki a mātou ngā kau, tō pono ki o mātou hinengaro, tō mā rohirohi ki o mātou whakaaro. No te tainga ki te tino rangatiratanga, kia mōhio pū ki te mau ngā rongo, te rangi mārie me te rongo mau, kia tau ki te haukainga ki te taonga manawa. Hui e tai. Ai, ki e. Tēnā koe te tuahine I te tūwheratanga o tēnei pāhotanga mataora, tēnei wānanga kōrero. Kia matapaki, kia pahu rānei, e rā mea katoa. Kawai. Koina te mea rawe o te Māori ne, ko te paupau, ko te kōrero. Kia ora rā. E te tuahine, Me reo rua nera ne. Kia? Me reo rua nera. Kia reo rua. Koa. E hoa, ko wai koe, nā wai koe, nohea koe. Ka pai. Nā reira, e te tāki tau ka pāpā, ko rua pika te maunga, ko tau mārere te awa, ko ngā tuki mata whaurua te waka, ko mohinui te marae, ko ngā tihine te hapu, ko ngā puhinui tonu te iwi. Ka whakawhiti atu ki te tāki tōku māma, te taha ki tōna tipuna pāpā, ko maua o te maunga, ko tauranga te moana, ko taki te mu te waka, ko hangarau te marae, ko ngāti hangarau te hapu, ko ngāti ranginui te iwi. Te tae ki tōna tipuna whaia, ko maunga tautari te maunga, ko waikato te awa, ko pōhara te marae, ko ngāti koroki kahukura te hapu, ko ngāti raukawa te iwi. Tihe, mauri ora, ko Jānahura tēnei, piri mai nei tēnei pō. E mihi nui ana kia koutou katoa, tēnā koutou. Tēnā koe, nā tātai whakapapa katoa. E hea kia nei ngā hononga I wangani a koutou mā o te nota, o tauranga moana, o Waikato pia, ia mātou o kahungunu hoki. Nā reira, tuku ana ngā mihi kia koutou mā. Kia ora. O tātai whakapapa. Kia ora rā. Tauri, me whakauru hoki au ki roto rā tūngane motaku he whāngai anō au ki roto o Ngāti Porou, ki roto o te whānau o Ue Pohatu. Nā reira, e mihi nui ana. Ana ki taku whānau I konei e te aki ana I au, kei ngā rekereke o te maunga o hikurangi a wau I tēnei wā. Tata atu ana ki te moana o Tūpāroa. Kia ora. Noko nā tōku koraua. Mo Ngāti Ue Pohatu, te whānau a hine taupare, hine tāpora, umu ariki, mangahane te marae. Nā reira, kei ko nā tonu koe I reira e tipu mato pakiaka noroto mai I oku aka whenua. Engari. Kei te hita atu au I tō marae, ia rā, kei te ora pai tō whenua I konei, orara wātu te whānau I konei. E te aki pai ana te iwi o konei ngā pāhara keke. Tēnā koe. Kei te tipu matoro. E noho puahuru I kona, e whakapaha ana nei te marae rā, tēnā koe I tēnā ahuatanga I te tuahine. Ko ki te tētahi pāpai. Yeah. He aha I tō koe ki te tai rāwhiti. Kia ora, nā kaitoko Māori. Kia ora, ko te take I tō I au hau ki konei. Ko taku tino hia kia whakapakari anō I au I aku pukenga pāngarau me te pūtaia. Ana, kua tino rongo nui a te waiu o Ngāti Porou mo tērā marau. Kamatu no konei taku tāne, no tūranga nui a kiwa taku tāne, no rongo whakata, no Ngāti Porou no hoki. Engari, te kauma whāpea aku tau ka tūhonohono atu kia Uncle Phil mā mo te pangarau me te pūtaia. I reira, ka tō ai te kakano. I roto I ahau kia tino, kia hoki mai anō au ki wānganui I tēnei iwi kia ako I ēnei akoranga kei konei. Pū. Kare te koro, Pākehā. Aroha mai koutou mā. Kei te pai tō, noi o tērā. Kāre koe I te koro I te reo Pākehā?
Oh, well, karea noa kia koro I te reo Pākehā, koina pe tetahi wero moku. Nā reira, ka ngana au, me ngana au ki te whakapākehā hoki I waku kōrero. Ai, o kia reo rua, nā te mea, kia marama te katoa, ko te whaingo tēnei pāhotanga mataora, kia tūhono atu rātou mai, kore mohi ona ki o rātou nei reo, me pēhea rawa tātou e whai huarahi pēr, kia kotahi tēnā āhuatanga. Nā reira, ai, kona te whainga, te aro rānei. Ka pai. O kia manawa nui I taku reo Pākehā, ka ngana au ki te whakapākehā I taku whakautu ki te pātaira. Nā reira, ko taua pātai I pānui au I muara. What brought me to the East Coast? Oh, hika, whakarongo ki tērā. Bueno, what brought me to the East Coast was I really wanted to upskill myself in pangaro and, maths and science. And Te Kura I Konei, Kura Kaupapa Māori, well known for that. Or teaching, maths and science in Te Reo Māori, the whole program in Te Reo Māori. And me, myself, being a primary school teacher, I just thought, me haere au ki te whakakiki aku ketera. I better go and fill up these kete. Yeah, so we better go to the right people. Nā kei konei au, kei roto I a Ngāti Porou I tēnei wātone. Kia ora. E hoa, could you tell us a pūrākau of any of the spaces that you're from? He pūrākau mai ngā I aku iwi? Yeah. Oh, yeah? Okay. Tētahi mea pēr wau. I ngā ko taku pāpā no te tai tokerau. So my dad, he's from the far, far north. And he made his way down south. So, hika ma. Nā reira, I whānau mai au I te Waihopai. I was born and raised in Invercargill. My father moved down there when he was 14. He was sent down there by one of his papas. Kia whai oranga no mōna. Kārehe mahi Waihomio I aua wā. There wasn't really much mahi for him in Waihomio where he was at that time. So his uncle got him a ticket on the plane to come down south for the freezing works in Bluff, the Ocean Beach freezing works. Yeah, nā reira, heke I ho rātou katoa ki te Waipounamu ki te mahi roto I ngā wharepatu miti. Yeah, and I te pake au I ko rā, ko tētai o ngā kiwa hei kaha whakauia ki roto I a mātou ko ngā puhi ko haurau kai tangata. And then he'll just tell us about, te kōrero mō ngā tipuna, o mātou tupuna pauri. Tupuna I te tai tokerau, kei roto au I te iwi o Ngāti Porou I tēnei wā, nō ko taku mita ko Ngāti Porou. So you will hear me jumping between tipuna, konei, mohi o koe, ana I te tai tokerau ko tupuna, ana ki roto hoki o Waikato, ko tupuna. But he always spoke to us a lot about our tupuna kai tangata ana mo te mana o te tahi atu. E harai te tangata matatau ki te reo. He had enough to carry him through, a hui, rā whānau, all of that. Engari ko tana tino hia kia reo Māori ana tamariki. He really wanted his kids to be fluent Māori speakers. So, he took us out of our primary school at the time, me and my older sister. And I whakauru I a mawa ki roto te kura kaupapa Māori. But I must say on that one though, brother, nā te mea kāre au I tipu ki raro I aku ake maunga. Ki raro I oku ake maunga I whānau mai au ki te Waipounamu. Ko te mana whenua I kora, ko kai tahu, ka te māmo I Waitaha, me te mihi nui kia rātou. Mei kore ake tērā mana whenua, ko kore pe au tu tangata ana I tēnei rā. Nā reira, ua ko kumātua anō hoki tērā I te hoki atu ki te kapo anō I aua kōrero. So my parents themselves were still learning all of those stories. So it was our kura that was really feeding most of that mātauranga to us. Ko te kura e whāngai mai ana I te nuinga o ngā kōrero tuku iho kia mātou aku tūngani, taku tūngani me oku tuakana me taku teina. Pauri. But I suppose it's probably that I'd be like some who were born away from their ukaipo. So we were just so appreciative of any Māori, any other mātauranga Māori that was given to us because just so hungry for it, because I wasn't raised under my own maunga and my own awa and all of that. So any time that I had kōrero pūrākau, he kōrero tuku iho o ngā tipuna, I'd be just, kei reiro, mate kai ana ki aua kōrero katoa. Nā reira, ko te kura kaupapa Māori taku
huarahi anō ki tōku ao Māori. Me te mihi nui ki oku mātua i whakai, kia tono ia hau ki reira. So yeah, kura kaupapa Māori mas Mundo to the Māori world, because we were so far away from our pāhara kike. So going to kura was the connection for me to my culture and to my reo stories and all of those things. So yeah, aroha mai, that probably wasn't really answering your question. Pai no. Every time I go to speak, I get up. Why Māori? Yes, I. There are instances within this kaupapa where I just can't understand. And it's those things like not being brought up in Te Reo Māori, because I was brought up in Te Reo Māori, and, you know, compared to others who weren't, I see that as a privilege that we had that absolutely from the very earliest stage. Do your parents both, are they both your parents fluent, bro? Kyle. Oh. So, yeah. So my reo come from my uncles and aunties. And my nice. Yeah, but my dad did speak Te Reo Māori, but it was my mum who, like, kore, tino kore nei. So it was that our whānau set up kuanga reo, kura kaupapa, and that's how we just fed it, because it was like they worked hard so that they could establish these things, and that was their living. That's what they gave their all to, was actually the next generation. But yeah, so it's like strange to me not being put under your own maunga, and so it's just really great to hear that perspective and things, and actually still with that being able to cling on as tight as you can to whatever resources you can get your hands on. It is that matekai. When did you feel like that hunger for that started? Chair, what a mean pato. I feel like, I must say, it'll probably be at the pōhiri for my whakatau when my father took me and my older sister, so out of the primary school, took us out of Surrey Park Primary School at the time. That could have closed down now. But so he took us out without my mum knowing, and he took us out to the kura, to the pōhiri, and straight up, i mua i tana kauatui ahau ki te kura kaupapa, i taua wā, ia rā ka tangi au. Ia rā ka tangi ahau, kia hei koe mai taku māma ki taku taha kai tahi i aua, hara mai ia rā ki taku taha nā taku mataku, nā taku kore pirangi ki te whakawhanaunga atu ki aku hoa i roto i te kura Pākehara. Me taku rongo he rereke ahau. Kamatu ko toku ingoa anō hoki i te wā kei te karangahia te rora e rā momo. He rereke taku ingoa, he rereke taku hanga i oku hoa i roto i te ruma, ko tokorua pēr mātou ngā Māori. Te nuinga he Pākeha, he tāngata no whenua ke anō hoki. Engari i taku pōhiri, ka tahuri atu au ki taku whānau, ka ki atu au, kei te pai au, ka tākouta te hoki atu ki te kāinga. Ana ka oma atu au ki te taha tangata whenua, a ka tū au i roto i ngā raina ki te whai atu i ngā mahi kapahaka. Koina pēr te wā i rongo au i taku matekai ki te ao Māori. And koina hoki te kōrero taku māma i aua. Ka ngana au ki te whakapākea i aua kōrero. Ko te reo Māori taku ārai, me ki. He pai noa kia tuku te reo, and mena he āwangawanga noroto mai ngā muka kōrero tēnā tukuna mai, engari, mena he wero tāu, ki te kōrero i te reo Māori, he pai noa hoki ki te marama hau, i kite au i tētai a tāta, i te ata nei. I kōrero ana i aha koa ki te marama, o kari i te marama ki ngā kupu kōrero, kei te marama a wairua nei. Tānei ki mai. I tū au ki te kōrero ki tō tātou nei tumu whakarai i taku wāhi mahi. I reira rā, i kōrero hau mō i kōrero ai etai kōrero. Kupu whakataki rā nei nau pōhiri tia ia ki te tarira. I au e kōrero ana, kāre rātou i mohi o kia kōrero, engari i rongo ana i te ia o te wairua.
Nā reira, mena Ka kei pai. te pirangi kia tuku noho ki te reo Māori, e hara tēnā i te aukatingia era āhuatanga, pai no kia noho ki te reo Māori hoki. Kia mana wanui mai Tēnā. e te iwi? Ka pai, tēnā koe. Nā reira, koina te wai tino rongo au i taku matekai ki te ao Māori, ko taku rātuatai ki te kura. Me te tahuri atu ki taku whānau me te ki atu, kei te pai ahau, nā te mea, i muara, ko aua tērā, tangi ana i ara, o taku māma kia haramai taku taha. Nā reira, E miharo ana au, e mihinui ana au ki taku pāpā nāna tērā whakatau kia kaweia māua ki te kura kaupapa Māori. Nā te mea, i taua wā i Waihopai, e hara tērā mahi te tonoi o tamariki ki te kura Māori i te huarahi tika. Whawhai nui ana taku pāpā ki te whānau o taku māma, me te aki a rātou, he hua i roto i te tono i ngā tamariki ki te kura kaupapa Māori. Ko tā rātou kāre he hua i roto, kia tūpato kauaka koe tono i o tamariki ki te kura kaupapa Māori, ka riro ki te ahi hei kai mā te ahi e rā momo ahuatanga. Ana, nei, ko taku māma kei te kata, kei te noho, pēnei ana mati, ko whai tohu katoa ana tamariki, kei te noho ana tamariki ki wetahi tūranga mahi autaia i nei, nā reira, kua tino hua nui mātou, ngā tamariki, i te whakaaro o taku pāpā, kia tono i a māua ki te kura kaupapa Māori, i taua wā. Ana, ka whai aki teina, kia haere ki te kōhanga reo. He momo investment, ne? Engari kāre ki te hua. I rongo kōrero mo tetai atu kōrero he pēnā hoki te āhua. I āhua invested. How te kupu invest? Whai pake. I whakatō kākano rā. E whakatō kākano tetahi whaia mo tana whānau. Ahakoa kāre te hiahia o te whanau whānui, kia neke, kia hunuku atu i ngā taone, i te hiahia ana te māmara kia hunuku ki kirikiri roa reira rā ka uru atu ana tamari i roto i ngā kura kaupapa. Pēnā te āhua hoki. Rawe, kia maia i e rā āhua. Haumi. Haumi. Kia ora, haumi. Maku tēnā kupu e tuhi ki kone. Tēnā koe tamale Samoa. Hea tō mita, hea ke atu ngā rerekētanga o tō mita i etahi atu mita puta noa? Kia ora, tēnā koe i tēnei pātai me te pauri nui o te ngākau o tōku tuakana i te mei. Tēnei wā ko taku mita reo kōrero ko te mita o Ngāti Porou. I te mea, kei reirau e whakako ana i tēnei wā, ana ko te whāinga matua kia ara, ko te waiu o Ngāti Porou, te kura kaupapa Māori o te waiu o Ngāti Porou, nā reira kia Ngāti Porou te reo, kia Ngāti Porou te tū, kia Ngāti Porou ngā waiata, ngā whakaaro e rā momo āhuatanga katoa. Nā taku pōka pī, tēnā reo i poipoi roto i aua. Nā reira ko tērā mita i tēnei wā. Tērā pia, kei te rongo anō au i taku hakarongo e puta mai ana i etahi wā. Me taku reo ngāpuhi, taku mita ngāpuhi, engari, ko taku tuakana tērā e ki mai ana ki aua. Awhia koe ka hoki mai ki tō ārero tūpuna o te taitokere. Nā reira, ākuni pia, ka reroa ka hoki atu au. Āna, engari, ki taku ārero tūpuna o te taitokere. Engari, i tēnei wā, ko taku mita reo ko te mita o Ngāti Porou. Nā kia hoki atu ki te kāinga wetahi taima ko te reo o kaitahu anō hoki, ka whakamahi ai hau. Kia kurapa e rā momo, te hākui, hākoro, te rā momo. Ko whakawhenumi ngā mita ehia kēnei. Taupuri ne. Ko te hua rākau salad. Yes. He pēnā hoki au i etahi wā, engari, te whainga kia whānui ake tōku mita.
e tai wā ka aropu ana ki e tai rereketanga no roto mai o Kahungunu. Engari, mātu atu rā ko te reo Māori i tuatai. Ko e rā mumomita no roto mai o tō rohe. Kia ora. Ka pai. Kia ora, baby, rehu. Kauri au, kao kei te mihi au ki tētai e mihi mai ana ki au. Haere tonu. E hoa, ko ki te au e tai o a tāta, me te whakaro, hea ke ngā āhuatanga e ngā kau nui ana ki a koe? Tuatahi ko te waiata. Mai rā no tēnā āhuatanga oku. He taonga tēnā i tuku mai e oku tūpuna no te tai tokerau. Tēnā koutou i rā pōtai, kare te whakamohi o he hawera. Tingane hoi no. Ai, tika! Aue, hea te pātai anō? Hea ngā mahi e ngā nui ana. Pau hika mā. Ai, ko te waiata, purei te rakuraku. I tēnei wā tonu, katai tonu au ka hoko he toina hau mo te rakuraku hiko tōku pāpā. Mate taku pāpā te koutou ki muri i nānei, te mate pukupuku. Ana, hei au ana taonga whakatangi puoro. Nā reira kua hiki au i taua tuki enei hararei kia whakamātau au i tērā ao, i ērā puna wai o te ako ki te purei, te rakuraku hiko. Nā reira ko tērā kani anō hoki. He tangata auaha hau, ne, nā reira ko te kani, ko te toi, ngā mahi tā pikitia, ko te puta ki te tai ao, ki te moana, te nuinga o te wā, engari tēnei wā ko te ngahere taku wā nui a tānei, tēnei wā, taku tai ao e whirawhirahi ana e hau, nā reira, ai, poina. Kāmatu ko te aho matu anō, i au e te kura, ko te aho matu o ngā kura kaupapa Māori, tētahi tino taonga tuku iho ki au. Ne, nā te mea, ana hoki tōru ana ki e rā koro o te tipu ki wāhike atu, i te tipu ake i pāma mau i te ukaipo, i oku tūranga wai. Nā reira ko te aho matua, anō, kei reira anō enei kōrero tuku iho a ngā mātua tipuna. Nā reira, tērā pia te kaumarima kūtau, ka tāu i te katoa o te aho matua, ka whakapiri ki runga i ngā uhi katoa o aku pukapuka ki te kura. Koe nā rawa taku purari, rori taku tino aroha nui ki tēnei kaupapa, tēnei taonga tuku iho a tāua, te aho matua o ngā kura kaupapa Māori. Nō mātawa, nō te maringa nui kia kite i ērā auahatanga pia, ērā mahi katoa au i runga i tō whārangi. Ia hau e whakarewa hia taku whārangi ki te au i tō ia koe tukuna te reo Māori. Ko te pūtake i whakarewa hia taku whārangi kia pai tētai hoa kia kōrero Māori. Nā te mea ko tōku hoa wahine i taua wā no Netherlands. Karia i te kōrero i te reo Māori, ngari pirangi kia noho tangata whenua no tōku reo. Kia ora. Hewa nō, kāri i ea tēnā wawata. Engari, kei te utonu, kei te pātōtō tonu. Ka pai. Ko ki te hoki au i etahi atata mo te whare tūtaua? Ai, heka mā. Koina anō tētai mahi tino kai ngākau ki taku manawa. Ko te maurākau. Ai, kua wehe tō mātou pau maurakau i tēnei wā, engari kei te tino pirangi o te whai i taku paurua, he pau tahi noihoa wau i tēnei wā. Engari, he mea miharo te maurakau nera, ka rongo anō koe i tētahi wairua whakakaha anō i a koe, whakaihi anō i te pito o tō ngākau. Anō nei he toa koe, he atua, he kaitiaki, he mana nui tōu ki te tiaki anō i o pia. I tō whānau. Ana, e tū ana ki te karawhiu i ngā mahi a ngā tīpuna. Nā reira ka rongo koe i tērā mana tuku iho nā ngā mātua tīpuna re haere ana i roko i tō wairua. I a koe maurakau ana. Kia ora rā. He tauira kia hau no roto mai o te whare tūtaua.
i tainahi i hai te nehu o tetahi o mātou pou waru o kahungunu a JB. Ki te au i te rahi ka mai no te whare tutaua kia tukuna ia, kia poroporo aki ia ki tua o te wharaura. Te rawe hoki kia whakaraura era tikanga, era ātuatanga o tā Yuki, me te hari atu te kauakara kia tanu mea ki te whenua. Ka rea no kia kite i tērā āhuatanga me era, me tērā rahi o te tangata. Karea i kite i tērā tangihanga tūngane, karea noa kia mātaki i te karere i nei rā, tatane, hika me hoki au ki te mātaki i tērā. Heri te tonu ki te pōhiri o te matatini, me tērā ope maurākau, era kaira. Kei reita te tātū, me rātou mā etahi pouwaru ngā hoa o JB rā. Ka mautuwehi, ka mautuwehi. Kawe tēnei, ahea koe piangi ka mutu ai? Kei te pai, kei te wā te ahea te wā, kei a koe te tika. Kei te pai kia kōkiri tonu. Rawe, tēnā koe. Hea ke etahi o ngā wero. Ia koe wana i te reo Māori. Hea ke ngā mea piere nuku. Hika. Tēnā, whakamaramahi mai tēnā kupu anō tāhau. He kupu whakarite, piere nuku. Piere nuku, the extreme difficulty. Hea ngā mea ua i tō ako i te reo Māori. Tērā pia, anō ko te noho tawhiti i taku mita ake. Engari, ko te ako i ngā hapa, ko te whakahako i ngā hapa hoki pia. Kareu te whakaiti, te whakahera nei waku kai ako. Engari, he iti noi ho ngā tāngata tino matatau ki te kōrero Māori i waiho pai i aua wā, i au e kura ana ki te kura kaupapa Māori, i au e ako anō hoki i te reo Māori. Nā reira, i te wai putau i te kura, ka haere au ki te whare wānanga, ka haramei anō au ki roto nei, ki roto Ngāti Porou ko ngā kuia me ngā wētahi o aku tino whānau tataki au ka ki mai he tino koe tō ārero, e hara te reo Māori i te reo koe, he reo ngāwari, he reo e hara i te me ka tio mai ki ngā taringa mea ki. Ne, kei te tino wero, ne, ka āhua kawa te mita o te reo, nā reira i pērā taku reo i au i tipu ake ana, i au tipu ake ana i te wai paunamu. He koe, hoi anō hoki, nā reira ko aku kōkai ko nei, i whakatika i au, tere hoki te whakatika mai. Hey, girl, hea tēnā kōrero. Ke tio mai tō reo ki waku taringa. Whakangāwari. Nā reira, me hoki anō ki te āta whakangāwari, me te āta ārahi anō i tō ārero, kia rongo anō i te reo tūturu, te reo o te kauta me ki. Ko taku reo i aua wā, ka reo mo te rupahu, ko te reo o te pukapuka. Koina pia taku piere nuku i aua wā. Ne? Nā te mea kauri, ka reo i ako i te reo i oku matua keke anti rānei pēnei i a koina. No te pukapuka ke taku reo. Nā reira, koina pia. Koina pia te tahi piere nuku mōku. Ko te ako, ko ngā reo rereke o ku kai ako, ana ko te hapa, ko te kawa o taku reo kōrero, taku reo tuku. I au e te pū ake ana. Nā reira. E ruanga wā i aku au i te reo Māori. Ko te tuatai ai, i te kāinga, aku au i te ngā tuatanga rā. Engari, i te nuinga o te wā, ka noho noi o te reo Māori, ki runga i ngā marae. Noiho. Mohi wake rā hau ki e rā kōrero, marama katoa hau ki e rā kōrero, engari,
I te whakaronga hau, he wahanga no kia kōrero I te reo Māori, atu I te marae noeho. Nā reira, me pēhea rawa a hau e whakawhanake I taku reo, I etai atu wāhi, I ngā wāhi ōpaka, kaua ko te oka wanoeho. Nā, I whai huarahi anō kia akona tēnā kōrero te reo te puka kē. So ngā au e rua, ko pena hia. Kia ora, ai. Ana he rere ke katoa nira kia rongo anō koe I te reo o ngā pakeke, ki te reo o ngā matua, ngā whaia, kei roto I ngā ruma, kei roto I ngā krahe, he rere ke, he tino rere ke. Yeah. Me te whakamahi, me te kā whakamahi o etahi mita, o taku whaia keke tēnā, whio wake te hae o tōna reo, te whakarongo, taku matua keke tēnā, ki mai kia hau nei, ka āta haere tōna reo. Nā reira, he mea rere ke, no roto, kua kite a whānui tia I roto o kahungunu. Ka pēnei te mita o tētai, ka rere ke te mita o tana tuahine. Ia ua te take mo tēnā uatanga. Ai. Hea no e hoa. Hea e tai raui mi. Kei konei. E nei, I au I te whare wānanga ne, ko aua puka o te pihinga. Koina, kei aua tonu e nei puka, ka hoki mai anō au ki te titiro anō ki wēnei. Nā reira ko te puka te pihinga, koe nei te putanga tuatahi, engari ko te putanga tuarua e pēnei ana ni. Nā reira, ko te pihinga, te kohere. Hea te taumata o aua puka. Mena e taumata he ihuhu pē koe. Okay. Hea te tai rau I mi pai kia rata ma ngā ihuhu pē. Ko ngā puka te reo rangatira, nā Hoani Waititi. Maumara koe ki era! Tamahai. Ki atu... Tamahai, hata, honey, mere. Ki atu a parama. Yes. Kua te kākāriki rā o era well, greenness. Mātua rā ko te structure. Sentence structure. Te whakatakotoranga? Te whakatakotoranga, kia ora rā. Yeah. Ai. Me ngā tauira I roto hoki, ne? Hea? Ngā tauira kei roto hoki I taua puka, me ngā pikitia, hei whakātu I te whakamahinga o te kōrero, ki roto I te horopaki o te kōrero. Koina pia tetahi mea rawe o era puka. Ai. Rawe ki aua era. Ihu hupe anō, korongo e mo kei aua te rā puka, te puka o Scotty Morrison, rawa ko Stacey. Te rā puka o te ako ki te kōrero Māori I te kāinga. Koina pia tetahi anō. He terenga is reo Māori I te tari. Ai. Yeah, kua kite e atu workbooks. No Scotty. Nā Scotty. Stacey. Yeah. Tērā pia ko aua puka anō hoki o te wānanga o Aotearoa. Te ara reo, ngā puka o te ara reo Māori. Rātou. Ngā rau mi kei roto I taku ruma, mena he mātua koe o ngā tauira o taku ruma, tēnā peka mai, I say, aha koa te wā. Kei roto rā, etahi rau mi anō mahau, ko au tērā. Ki aku mātua katoa mena kei peka mai. I te whakara, me peka mai koe ki kahungunu nā te mea he peka kei konei mo te whare taua. Tio rā, tēnā koe I tō kōhiri mai. Hunuku mai ki konei, I raro I te maru o te whare tu taua o ngā tukemata. Tēnei te peka o te wiwi Ngāti e mihi ana kia koutou. Nā Earl, tēnā peka I whakatuwhera. Tika tonu. Kia ora rā.
Rawe, kia rongo atu ki aia e kororo mō ngā kororo o taku koraua ko taku koraua ko peta awatere. Ai. I te kaha kororo ia mo taku koraua iai e tā mai nei ki takapau. I rā kau tātahi. Te rongo atu au kia ia e waiata hia. E nā waiata ia. Ko mahu e hai te ingoa. Tera pēr ko te waka horauta. Ai. He mōtea tēnā. Oh! Mena ka timata koe te mōtea tērā pēr kei te mōhio au. Kare ai te tino mōhio. Kei te whai. He oia no. Ko tētai atu pātai pirangi kia pātai ko tēnei taumata te intermediate level. Engari, kua whakaatu i atu puka mo te marea nei, mena ke te pirangi kia te taumata ki taumata ke atu. E rā puka anō? Tēnā koe? Yeah, enei puka. Ko enei ni, mena kei taumata ke atu. Kamutu ko te wiremu, ngā papakupu ne, kei a tatu katoa. Mena he Māori koe kei a koe tēnei puka i roto i tō whare. Koe nei. Ai, ngā me e rua, Yeah. Ka whakamahi ki a hau i te pātaka kupu, engari koe nei pia te tikinare matua ka whakamahia e hau. Tera pia Kia ho matua. He nui ngā pātai kei roto rā tu ane karea no au kia pānui te nuinga. Engari mo te ako ki te reo koro i te reo Māori, he taku whakaro, engari pai ki au te rongo i tēnei koro o te, nā te mea, he mea no ngā rātata nei tērā koro o te journey, te ako ki te reo Māori. My real journey, all of that. Yeah, he miharo ki au te rongo i tērā. Nā te mea, ana mea ku koro anō ki taku tāne, tainahi nei, rite tonu taku koro i enei kōrero. Kāre he rā, kāre anō au kia kite i te ao e tahuri pēnei mai ana ki te tō tāua nei ahure o te ao Māori, i au e tipu ake ana, ne. Ko, i ngā rau, i a tāua e tamariki ana e hara i te mea miharo kia tamaiti Māori koe me ki, i au awa. You know? Me pono tātou, i au ara, e hara i te mea he mana motu hake tōku i au e tamariki ana, ne. He Māori au, i ahua whakamāpea o etahi te whakahua i tērā, i au ara. Nā reira, Mohi o tāua. Moku, koina, ne. Ana, i waihopai i pēna. I whai ngā tāngata i au i roto i ngā toa, i au e tipu ake ana. Ka tahurira ātamātaki i a koe e hikoi ana roto i ngā toa, ka titiro anō ki a koe me te āta whakawā i a koe, nā te mea he mangu taku kiri tērā momo āhua. Engari nai nei, hika. Kei te huri mai te ao katoa ki a tātou. Ne, kei te pirangi mohio, he aha tēnei mea te Māori, kei te tāhai o mātou, taonga tuku iho, e rā momo āhuatanga. Nā reira, kua huri poki i te ao me te tirohanga anō ki a tātou te iwi Māori. Hotu ana te ngākau, te rongo i o tātou whanaunga Māori e mate kai ana ki te ako i te reo Māori. I au e te puake ana rite tonu taku tau tohe atu ki taku kuia, he kuia Pākehā tōku kuia, me tā māua tautohe anō mō te reo Māori. Ko tāna, he koretake, he maumau taima, me mutu te tangi o te iwi Māori mo te triti o Waitangi, te mea, me tāku, ka tūtanga tau, koina, ka mihi ki atu, kāre, he mana anō roto i te reo Māori, ana titiro ki a tātou i nei. Koina, ko te reo Māori e utu ana i ngā kai kia tae ki runga i te tepu i tēnei wā tonu. Nā reira, e miharo ana hau, te rongo i a kouta katoa, e pirangi ana kia piri mai anō, kia ako anō i tō ārero tīpuna, kia hoki atu ki te kapo i tō reo rangatira, kei roto i tēnā o tātou, e tatari ana kia puta mai, kia tukuna mā te waha i tō reo Māori. Engari, kei roto tonu i tēnā o tātou, ngā uri a rangi me papatu anaku, tērā
reo Māori e tatari ana ki a koe, e whanga ana kia puta mai. Ana reira, kei roto anō i ngā koro o te aho matua mēna, kei roto i te whatu manawa, tērā hia i te reo Māori, kei a koe. Ka tāia, kei konei hoki mātou ki te tautoko i a koutou, aha koa te aha, he moana puke e kengia e te waka, tērā ahuatanga anō. Ko te paitawhiti whaia kia tata, ko te paitata whakamaua kia tīra. Tēnā, haumie, hui e, tāi ki e. Tēnā ahuatanga anō. Ia. Oh, i tā Māori ora e, toi ne rawe e rā koro katoa. Hui! Ia e te rawa ki te mahi. Te whakaroa, ia tātou kore ai. Whakamahi pēnei. Ki te whakaawe mai te tangata. Ia koe, ia tātou kore ai, e whākanakana, e whakaihihi a tātou anō. Te whakaroa, au, whakamaia, tukuna. Tukuna tō Māoritanga ki te whai au. Kaua e whakamā. Ai, whiua ki te ao, whiua ki te rangi, whiua ki ngā iwi katoa. Tō tātou reo rangatira, me te wairua Māori, ne. Moku, i au e tamariki ana, pirangi au kia Amerikana ahau, i au ara. Ka akunukia ko ngā kiriata i runga i te pauaka whakata e whakaawe ana i aku whakaaro. Ara ke te moi a nui, tērā ao Amerikana nei, ngā whare nui, te taiapa mā, e rā momo ahuatanga katoa. Koe no, ka tipu ake awau, ka kite atu awau, hika mā, ko te tiaki i te whenua, ko te whakatōinga kai, kia ora tō whānau, ko te kohi kai i te moana i ngā here. Koina ngā tino akoranga mō tātou te iwi Māori. Ne, mahi rongoa, tuku i ngā kōrero, waiata, mō tētea, titiro anō i roto i ngā karakia mō ngā kurahuna, ngā karakia katoa, kei reira e noho ana, ngā tino mātāpono o te ao Māori. Ai, hea atu. Engari iau e noho ana i te wai pātai mai koe ki aua, kia piri mai au ki tēnei kaupapa i whakaro au, hika, my real journey, how did I get here? He ripene tāku kei runga i taku atakori e kōrero ana mō taku araki te kōrero Māori. Kia mako tau te reo Māori, engari, kei te unu kaputi au, kei roto i taku koti moi, tērā ripene. Engari, e mihi nui ana ki taku pāpa, nāna maua ko tōku tuakana i tango i te kura Pākehā, i mau atu ki te kura kaupapa Māori, mei kore ake ia kua kore pia au e tūtangata ana i tēnei rā, me taku reo Māori, me te ngāwari ki te kuhu ki roto i ngā ao eru. Kua riro pia au hei kai mā te kura auraki, me nā kāre au kawe atu ki te kura kaupapa Māori. Ai, ana... Mei kore ake rā ko tērā reanga e mate kai ana. Koina, rātauna. Me ngā tūmaki i whakatairanga i tō tāua kaupapa o te kohanga reo. Tuatahi ko rātou te tuakana, katahi ko te kura kaupapa Māori, ko ngā whare wānanga. Me kore tātou e wareware i te kohanga reo, ko rātou te tuatahi o te puna reo ki ngā mokopuna Māori. Ana... Ko rātou i pakanga i te pakanga nui, i para i te huarahi, hei hikoe mō taua, ana kua tai atu, mātou anō hoki, ngā kaiako, kei te tuku o mātou pakeke i ngā reina kia mātou ngā raukura, kua ahua pakeke ake i nainei, nā reira ka tai mātou te kawe i ngā mahi kei roto i ngā kura. Nā reira, mei kore ake te kura kaupapa Māori, ko kore pia au e reo Māori i tēnei rā. Kura kaupapa Māori, o ku kaiako i roto i aua kura kaupapa Māori i aua rā. Katai putau i te kura kaupapa Māori, ka haere au ki Waikato mō te taiwā, ki te whakaoti i tērā tohu te pihinga. Kaha i a matua enoka Murphy mā, ko matua enoka taku kaiako i a Waikato. Mihi nui ana ki aia, o te raki aku hoa i taua reanga ko Greg mā, Hemi Walker mā. Tina McLeod mā, aku hoa i te whare wānanga i aua rā. Engari, kāre tau te tino āta whakapuaki i tētahi ara kotahi, kia tai atu au ki te matatau o te reo Māori. Hoi anō, ki mēnā, nā reira. Ngā ātini. Ka ahua. Ka raku au i taku mpīnati me te whakaroa ke ka pehe au mēnā,
i te timata au te ako i te reo Māori i nainei, i roto i aku pakeke o te torutakau. Hoi anō, kua mahia e o taua pakeke nā reira kei reira te taunakitanga. Mohi au he uau ake, mena kua pakeke ake koe, hoi anō, ka tae tonu. Yeah, so they do say, ngano ki te whakapakea, they do say it's a bit harder for you to learn if you're a little bit older, but it's achievable and you can do it. And it's been done, but yeah. Me ata u koe, me pūmau, engari ātona wā ka mau. Ai, ana i rongo i a koe koro ana mō ngā koro i ngā pō, kua puta mai tau pātai ki a hau i tētahi wā, he Māori koe me na kāreta koe te kororo Māori? You know, ki o whakaro he Māori tuturu koe me na kāre i a koe te reo Māori? Me taku whakaro, geez, i au tipu ake ana i whakaro au kaore pia. Engari, nei, kei te whakaro ake au, ai, mena, you know, like, ara, he tautohe nui. Anei taku taura me ki, ko taku tāne, e hara ia i te tāne ārero tipuna. Kāre tana reo matatau nei, marama, engari, ko ia ko te tiaki tikanga o te marae. Ko ia tērā mo te tiaki i te wharekai, te tiaki i ngā whenua o te marae. Kei te marama pai katoa ia ki ngā tikanga o te whakahaere i te marae. Ne, nā reira, ara iaua, te tohu he Māori tūturu e. Ahakoa kāre tana reo Māori, kei aia ngā tikanga Māori, kei te mohi aia, he Māori. Yeah, ki aua nei, e hara i te mea, me matatau rāno koe ki te reo Māori, kia Māori koe. He Māori koe, ahakoa te aha. Atona wā, ka puta mai te. Wānanga noe ho tēnei, kia puta ia koutou mā, ngā manuhiri pia, kia puta o whakaro. I hara i te whakawā, i hara ngā muka kororo e te whakawā hoki, mena ko era o whakaro tukuna. En he pai, kia pauwhina katoa te kete. Pauwhina ka pohia. Ana, tautoko hoki au era. He te tika o kōrero, ai, kua huri poki te tai, kua huri te tai i enei nā. Kei te tino whakaia ki au kōrero, no kui tamariki ana, kare te pirangi kia Māori. Ia au e tai tamariki ana, ia au e tini popa. Kare te pirangi kia Māori. Ia, nā te mea, nā te pēhitanga, nā ngā tirohanga o mea mā i te haporira, ngā kōrero o te media, era āhuatanga katoa ka pēhi tangata, kāre te pirangi kia Māori au. Nā reira, marama katoa i atone kua ko te karakaraka te pangohou. Koina, tautoko marika. Ana, kei te kite o ngā koro, kia ora RKD, kare te mohi koe tuinga. He pēra te reo ki te Super Cape pia. Ai, e tautoko nei au i era kōrero. Ana, yeah. Ki aua, i whakamahi au i te āhua o he momo huri hei Super Saiyan. Ne, tuaka, timata koe tō pai kōrero, ti hei mauri ara, kua auahi ana tō tinana kei te muramura mai koe. Tērā āhua. Ai, nā reira koina. Koina hoki e tautoko nui ana i tērā āhuatanga. E te tuahine, ka kororo hia e tāua mo te huri puki o te tai, huri o te tai. Ka huri te tai o tēnei uinga, tēnei patapatai. Kua rongo atu rā ki etahi kua rongo atu ki tō terenga, ki tō harenga pia. Engari ki te pirenga kia pātai atu enei atu pātai. Hea te whakatau ki whakatawa ki pai ake ki a koe. Me tana mā. Ko te whakatau ki tuatahi pia ko kāre te kūmara e kōrero mo tōna ake reka. Ana, me whakapake au? Kia koe te tikanga. Kāre kore ke te marama, te maria. Nā reira tērā ahua o te noho whakaiti. Noho whakaiti ngā wā katoa.
Kārehe utu o te mihi, kārehe utu o te mihi, me kaha tātou ki te tuku mihi ki te tangata ahakua ko wai, ahakua no hea. He hua nui roto i tērā mihi mihi ki te tangata. Whakamana i aia, ana whakanui anō i ana tātai whakapapa. Me raupā o kuringa kia ao aku wawata, nā Auntie Kathy Jews tēnā. Pēhea koe ka whakamapākea i tērā kōrero. Tungane, me raupā o kuringa kia ao o ku wawata. Strengthen the hand so that you can manifest your dreams. Kia ora, ka pai, me raupā o kuringa. Hard working hands, eh? Like I need to, me tino whakapau, me patu. Ai, mahi a te mahi nui. Kia ora. Ko tōku reo tōku o hoho, tōku reo tōku māpihi maurea, ko tōku reo tōku whakakai marihi. Te waiata rā, ne? Pai ki au hoki te waiata. Ka whakamahi au i tau waiata hei tūmomo whakaara-ara. I mua i taku tuku i aku koro pia. Mēnā kei te tūau ki te tuku mihi i aha tūrāne ki roto i te mininga kura o tētahi momo pēra. Yes. Tētahi mea pa. Hei tō mai atu rā i tērā whakaro. Rawa i tāki au. And ko ngā kōrero māma, ngā kōrero pai. Ko ngā kōrero i tipu wake koe, ko ngā mea pai. E hea kēnei ngā wā kua rongo wau i tēnei kōrero, e rere kata hopu kia, rere mānuka tomo kia. Right? Ko te whakapākea tanga o tau kōrero, when the spear is thrown, grasp it. And it talks about opportunity. When opportunity, take it. E hea kēnei ngā wā kua rongo wau i tēnei kōrero. Engari, i tēnei wā, koe tētahi waku tēnō whakatauki. Whakatau aki rane. Kōrero mai anō tērā? E rere e te huata hopu kia. E rere e te katomo kia. Kei te rongo i tērā, Ko te amorangi. tū mai awa, tū mai moana. E rere te manuka. Hea? Yeah, ai. E rere te huata hopu ki ai, kore ngaro te kakan... No, koutou ne, no kaungunu. Ngunu tēnā. Yeah. Te waiata ko te amorangi ki. Koina. Yeah, that's the one, yes. Tō tino kiwaha? Taku tino kiwaha... well, I konei, morena I say. Eta, kei te aha I say. Tērā momo ahua. Koina mō tētai. Ko, nā te mea, ne, ana, ka pērea, hika mā. Nā te mea ko ai, ne, ai? Ana, me taku whakara hika. Hea te take ko me ta uncle Phil ki aua. Well, e hari te mea ka ki tātou yes, i ngā wā katoa ne. Ko yeah, yep, aha. Tērā ahuatanga, nā reira, e hara ko, e hari te mea me ki tātou ai i ngā wā katoa, nā reira. Ho mai te mea ra, Kei te hari koe, hara tātou. Peka mai. Ne, hara mai ki te cup of tea. Peka mai. Neke mai. Hea te... Mēnā kei te ki mai. Hauri tonu. Hea tētahi kupu kua akona e koe, o hea te kupu hauwake kua akona e koe. Ko tāhau nā kupu rā piere nuku, engari, I mua i tēnā. Yeah. I mua i tēnā, I aua tētahi kupu I tērā tūrā. Wow. Nā te mea kei te puta mai, kei te huri tō mātou kaupapa tuhituhi ki te tuhinga whakahua, ko tētahi kupu I ako au ko kaku. Nā reira, e ki ana, nā reira, he kai tēnā ka kaharangona pēnei ngā maramara riwai. Ngā maramara riwai I a koe e kai ana, he kaku. Ka rongo koe I te kaku, o te kai. Nā reira, āna, koina. Kaku. Koina tētahi kupu rā.
Ki te au pēr I runga I Kingi Raiona. Pēr? Tērā pēr. Ai. Che, moa pō, cringe, fu. Maupo. Maupo. Yeah, maupo. Mo te cringe. I kōrero hia nei. Ka reo I mohio tēnā kupu. Ka reo I mohio ki tēnā, nā reira, Nā te korau tēnā. Koina no imua I taku hoki atu ki tēnei kaupapa pauri kei te tini au I te kaupapa koro I tēnei wā. Engari, hoki atu ana ki tō tāua koro mo te kore pirangi kia Māori au I ahu e tamariki ana. Engari, taku hihia kia Amerikana, nā te mea koina te ao miharo I kite ai runga I te pau ka whakata. Engari, waimari ngā tamariki o nainei I te nui o ngā tāngata Māori e kite ana I runga I ngā pau ka whakata I nainei. Ne, tainoa ki te tuku I te karere I te pō, ngā tamariki e waiata ana, pūkana, e hia kēnei ngā whakaturanga kei runga I te irirangi, te reo, pauria, te ipurangi nai nei, te YouTube, e rā momo, e rā poni, ki ana te ao matihiko I te Māori. Ne, ngā waiata Māori, meharo, pūhaihai katoa ana au I ngā mokopuna o nainei. I te nui o rātou tāngata waiata Māori, miharo, kēn, mai, ne, I a tau e te puakana kari pērā. Nā reira, ana kare hoki enei tamariki o nainei I te matua marama ki te rerekētanga. Te pōharatanga o te kore kite I era āhuatanga I a mātou e tamariki ana. Ana, I nainei he ao Māori, you know, like he te tipu, kaha mai enei iti raukura enei tamariki Māori I roto I te ao Māori I tēnei wā. He ao Māori a tāua kei te kapu o ngā ringa I nainei. Ne, I ngā rā mua, tētahi wero nui kia toro atu ki te ao Māori. Nainei, ko horapa ki te ao whānui. Te ahurea Māori. Nā reira, koinei te wā kia ako I te reo Māori. Pōpō. Tainahi nei, Pauri. Tainahi. Koina te rā kia tīmata ki te ako. Kei konei te miriona, te manu tāngata. Rau mi, e tatari ana. Kia koute. Mena kei te pirangi awhina tēnā. Wai am I? E te tue ne. Nā reira koina te tāne. E te tue ne. Ko tonoa mai e taku uncle, ahau. Kia taki karakia hei te haurua mai te ono I te ata. Nā reira, kāre e takaroa nei o ngā kōrero, engari pirangi kia patai atu etahi atu mea, engari ka kaua e haere whakatāroaroa. Kia etahi hapa reo ka tio ki o tari. Nā reira, I roto I taku rima ko tērā tō. Ko tērā tō. Nā hau tērā. Ko tērā tō, is that yours? Ne, ko te whakakoranga Pākehā? Ai, hika, kei te toto ngā taringa te rongo atu I tērā rerenga kōrero. Ko tērā tō, me I, you know, me I whawhai mātou, tērā huatanga. Ko whakamahinga o kātahi, kārea no au kua. Kātahi anō au kua. E rā momo. Horapa me tēnā. Kāre no kua. Kāre anō kia. Kātahi anō au kā. Kātahi kā. Pērā I rite ki. Pērā I rite ki. Koina taku koroki aku I ramutu. Nā reira, nā te mea ka kia pērā ki. Kau pērā I rite ki. Nā reira, ki te rongo au I tētahi hapa reo e pērā ka pia. Pērā I rite ki. Nā reira, ko tērā.
I. Ai, Ko, yeah. Ko ti a koe tērā mahi. Yeah. I haere koe te kite ia mama. Ai, I. fur out. Tērā pia ko te reo kōrero a ngā tamariki. Yeah. Kia ai arapoka. Engari, pērā I rite ki kātahi, te kātahi anō kāre anō au kia. Kia ora rā. Kua mōhio ina nei i ngā muka kōrero te hunga mā takitaki. Kāre anō kia, kātahi anō kā. Pērā I rite ki. Me āhei te wai kia tūnga I te marae atea. Anō? Me āhei te wai te tūrunga I te marae. Mena Kia koe na kōrero. tana hia. Ai. Wetahi o ku auntie kua ki te au I a rātou e tū ana ki te kōrero I runga I te marae. Hoi anō ka tatari kia oti, te nuinga o ngā kōrero, mitu ana te hariru. Ana ka tū ka whirinaki ki tētahi pau. O ki te au I tērā, rō whare. Engari, kei roto I a Ngāti Porou I tēnei wā, nā reira, ai marika, mena he wāhine koe, tū mai ki te kōrero, koe te mohi o tātou ki a Nani Whai McClutchy. Ai, Nani Whai McClutchy, ko ia tērā. Tērā pia ka tū au ki te kōrero ki runga I te marae a tōna wā. Pia, mena koe na taku, ka rongo au I tērā hia, kia whakatika pia o kia tuari taku paku rimahiniti. Mena ka tau atu te tau mai tērā hia I roto I aua. Ai, ka tū au ki te kōrero. Engari, kei tēnā tōna ke tikanga. Mena kāre koe te rongo I tērā hia, o mā te wairua anō koe e kawe. Kia ora. E hoa ki te tū koe, ka tāe koe, te kōwhiri, ka āhei a koe te kōwhiri I tētahi kaupapa. Hea te kaupapa, ka kōrero hea e koe. Tērā pia ko te mana whenua, ko te tiaki I te whenua pia. Tērā pia ka tū au hei kai tiaki hei waha kōrero mō taku whenua. Pena he tautohenga whenua pia. Tērā pia kei te whakahea hau I tētahi o ngā take o te wā. Nā reira koina pia tētahi. O rānei, ko te aho matua anō. Ko te aho matua. Ai, ngā kaupapa katoa. Mena koina taku hihia kia whakatika, kia whakapuaki, kāre he aha ki au, aha koa te kaupapa. Engari me... Hauri, kaha? E hā tērā I te rima heneti he ko tai tāra ke. Te kautāra. Well, ai, tērā āhuatanga. Yeah. Mai au, pakari au, roto I oku whakaro, koina pia, ai, kei a koe te tikanga, mena kei tēhea taumata koe I roto I a koe anō. Mena he kaha koe, kua mohio koe, ko wai koe, nohea koe, kei hea mua, kei hea muri I roto I o tikanga anō I te pito o tōna koe. Tukuna, kia rongona te ao. Engari, me ata pānui pia I te ruma, ata pānui I ngā kōrero te wā, kia... Ai, me tūpato tonu. Āta haere, āta titiro, āta whakarongo. Ka rongo koe I roto I a koe anō. Tō hehia ki te kōrero rānei. Wetai taimaka whakaro tērā pe kua wareware tētahi āhuatanga engari. Ko te mea ātāhua he toa o tātou tāne ki te whai kōrero nā reira kāre he tino take mō mātou ki te waha I ngā kōrero. Kamatu, kei a mātou te kōrero tuatahi kei wahora kei runga I te marae ate e kārangaranga ana. Nā reira, kei reira ke te wahi. Mena he kaupapa tāku, wahi nenei, koina te wahi hei tuku. Roto I ngā karakia I mua I ngā whai kōrero. Kei reira. E te iwa. E hoa, me ako te katoa I te reo Māori. He pātai.
Ki taku whakaaro ai. Ki ngā kura Mena katoa. pēnā i ngā tāngata o whenua ke, ne? Me ako rātou katoa i te reo tūturu o te whenua, i a tāngata ki te kura. Ai, nā reira ki taku whakaaro. Yeah. Mea ko ngā tamariki i ētahi pito pito kōrero o te reo Māori, koina tō tātou reo kōrero i konei, te reo o te whenua. Nā reira, ai, ki taku whakaaro, he pai mena ka mana, i mana tērā pire mo ngā kura. Ne, koina tetai o ngā kaupapa me, te reo Māori should be compulsory in all schools, eh? Tērā tautohe nui. Ka reo te mohe o mena ko mana. Yeah, kare no kia whakamana i tēnei wā tonu, well, kare te tēnā mohi, engari, kare kore ka hoki mai taua kōrero, tōna wāpea. Engari, ka te mohi o kei te haere mai ngā kōwhiringa nui o Aotearoa nei, tēnei te kaupapa kaupapa pai i mua i ngā kōwhiringa nui. E hoa, me tāngia tō arero ki te reo Māori, me he mea e pihia nei koe ki a mau i te moko kanohi. I mohi o ka puta tēnei pātai. Hara tēnei, me mohi o tātou, hara tātou ai whakawā, kua kōrero hia kētia e tātou, me he whakaro tō ka tae ia, ka a ia, nā whakaro. Nā reira, e te tuane, pai noa. Ai. Ke te pere e ai kau. Yeah. Yeah. Koina. E tai waka pena hoki au. Kare ai whakatau ki e tahi whakaro, ka rongo au i tēnā kōrero, ai, engari ka pupu tonu wana ngā kare aroto mo tēnā. Ai. Yeah. 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 Ai, kamatu he kaupapa ahua ngāwari nei me ki, nā reira me āta mirimiri i tērā kaupapa kōrero kia kaua ka wetahi e pāma mai. Engari, yeah, he mea rereke te kite i te toko maha o ngā rangatahi, e hari te mea he kino, engari he mea rereke te kite i te toko maha o te hunga rangatahi e mau moko kauai ana. Nā te mea i au e tipu ake ana ko ngā pakeke anake i mau i aua. Nā reira, he atahua, he miharo. E whakai ana au. Ana he mea tino miharo te kite i tērā ahuatanga. Mōku, mena kei aku e tēnā, he tohu tēnā ki te ao kei aku e ngā mātauranga Māori, he taumata reo pēr tāhau, he taumata o tētahi mō ngā tikanga, ngā akoranga katoa kei roto i a koe, tērā pēr nā reira he kai te aki koe o te ahurea Māori, mena ke te kitea tō kanohi me te moko kauai. Mena ko au a tētahi tangata kore reo Māori, ana i te mau moko kauai au, tērā pēr ka ahua whakamāhau kia timata tētahi atu ki te kōrero i te reo Māori ki aua. Ana ka kore tae au te āta whakahoki i ngā kōrero i roto i te reo Māori, ka repe au i te marama ki ngā kōrero rānei. Tērā pēr ka pā mai te whakamā i tau wā. Engari, ko te mea pai kei te timata. Engari, aua, kare au. He ua tērā kaupapa. Kei tēnā tāngata anō, kei tērā tāngata anō tōna ke tikanga. Kare au te whakahe i tētahi atu. Engari, he rereke mōku te kite i te nui o te iwi Māori e tahuri mai ana ke ako i te reo Māori ana kua kitea mā te mata ora. Te nuinga o ngā tāngata kua kite i a koutou ngā tāngata Māori a tāhua nei e mau ana i ngā taonga niwareka mata ora. Nā reira, kei te kite te ao i tēnā, kātahi ka ako, ko te reo Māori, ko te kapāka, ko ēnei ahotanga katoa, engari ko te mea tuatai ka kitea ko te taonga moko kanohi. Ana koina te karoti pia, hei whakatena tēnā i te tangata kia piri mai ki te ao Māori. Koina te tatau ki te ako. Ana kei te kite te iwi Māori i tērā ātāhua me tō rātou hiahia. Aue, katahi te ātāhua o tēnei
moko kanohi kei te pirangi ahau ki tēnā. Me pēhea au e whai atu I tērā mataora, ka pēhea au e whakapiki anō I au kia tai atu au ki taua taumata, kia whakai au ki te whiwhi, kia whakawhiwhia ki taua taonga. Kia ha ngā akoranga moku, kia pai ai taku whakawhiwhi I tērā moko kanohi. Iau e āhua rua tau ki muri, kua kore pia au e pirangi moko kauai. Nā aku pōhehetanga he nui ngā here, kua herea ki te tangata mau moko kanohi. Aua, ko aua no I te whakawā I aua no. Engari, kei te tino hikaka taku ngākau, kāre roa, ka tāmokohia taku kauai I ngā marama kei te heke mai nei, ka kore au e tino whakapuaki. Engari, kei te karanga mai taku moko kanohi ki aua I nai nei, kei te rongo au I tana reo karanga. Nā reira ko au tira kei te tahuri ki te āta whakarongo. Kāre roa, te ngāne. Engari, o te taiapa Kia ora, tēnā koe. But nā, kei te tangata anō. Tika tāu hoki. He koro ua tēnei, he hua tātou o ngā tai I whakatipu ai a tātou, ne? Ka mau tonu I ērā kōrero, nā te mea, mo te katoa o tātou nei tipuranga, whakatipuranga, kua pēnā o mātou nei whakaro. He hara mātou I te whakaro atu I etahi whakaro kua whakatō mai I te tata pehi. Colonizer. Whakatai whenua, ko te whakatai whenua tanga, te kupu, mo te colonization. Kai whakatai whenua. Koina. Ka pai koe. Ko tēnā whakaro, I ahi mai tēnā whakaro, no o mātou nei kui, o mātou kua keke. Kua huri anō te tai. Painoa. He painoa. Kia au nei. I te whakarongo au ki ngā kōrero ki tā tūterangi whiu kōrero I tainahi. Te āta whakaro hau mo tana kōrero mo tēnei mea, kāre au I te aro I au. Taua wahanga o taua mea. Ētai o rātou mā e mau ana I tōku kanohi o rātou reo. I te whakaro ia, tangata maia tēnā. Me whaka maioha tēnā. Kei mua ia rātou, e hia tēnei ngā wero. Ko tātou mā te iwi Māori, e kaha panai ki tangata. Kaha panai ki tangata. Nā reira, kua kua manawa te tangata, kia puta tōna tuakiri tangata ki te whai au. Ne? Marunga I kanohi. Hea ai tātou e kaha panai te tangata. Kare tātou I te tino mōhio hea tōna kōrero. Heoi anō, tēnā, rau kōrero, me te mihi a koe I te pono o kōrero hoki. I tuka koe I tō tū. E huri haere ana ngā whakaro ne mo tau pātai. Me arero Māori te tangata mau moko kanohi. Me arero Māori te tangata mau moko kanohi. He mea, he mea pai. Mena he reo Māori tahau. Ai. Ka reo te tino pirangi ki ai kaora nei. Hauri, haere tani tino. E hoa, hea ke ngā akoranga, tino akoranga ki a koe, I tō aku I te reo Māori. Tino akoranga I te aku I te reo Māori, whakarongo ki ngā pakeke. Ngā pakeke, ko te reo Māori tō rātou reo tuatahi. Nā te mea he ruarua noiho rātou I nai nei.
Kei reira ke te tūturutanga o te reo, me ngā mita, o tēnā whaitua, o tērā papakainga, o tērā papakainga. Kei roto ke ngā āreroa, ngā pakeke, me a rātou whānau, me o rātou uri. He toko maha ngā whānau tino kaha ki te tiaki te reo Māori, kua roa e tiaki ana i era kōrero i ngā mita, koina pēr tētahi mea tino rawe ki eua, ako ranganui ko te whakarongo atu ki ngā pakeke. Tere hoki o rātou ārero, nā reira ko tērā tētahi ako ranganui, ana ko era paurikete, mate haere taku ai, ko te ngāwari o te reo, kia ngāwari te reo, koina te taku akoranga tino nui. I he rereke rawa atu taku mita i nainei, ki taku mita 5 tau ki muripua. Ka rereke anō i a koe tipi haere ana, e tiwau haere ana i te motu. Mena kei roto koe Waikato, ka ahua Waikato ake tō ārero, mena ka hoki atu ki te Waipounamu, kei reira koe mo tētahi wā, pea ka maui, ka kapohia i a koe e tahi o ngā kupu o tērā wahi, o te... Te kōrero tūterangi whiui o ka Waikato tōna reo, ka Ngāpuhi. Hea etahi o ngā whainga mo tō reo i te anga whaka... Pirenga te whaiwahi atu ki tērā kura reo o te taitokirau, ki te koe ngā whakahua o tērā whitiroa mai i tēnei wā. Tērā. Kei te kura reo o te hokianga o te tunga i tēnei wā. Kei reira tōku tuakana e whakākua ana i naine. Nā reira, kei te pirenga i te whaiwahi atu ki taua kura reo. Me te ako anō i taku mita Ngāpuhi, ngā tihine me ki. He rereke anō tō rātou mita, noki, hena, tērā momo āhuatanga. Nā reira, koina pia ngā whainga mōku i ngā rā kei te heke mai. Ngā taupea? Hoki mai ana ki... Ana hoki mai ana ki tēnei kāinga mō roto o Ngāti Porou, kei te pirangi au, kia whakapakari anō au i aku i ngā whakapapa me ngā hituri o ngā karakia me ngā waiata. Te mita anō o Ngāti Porou, tērā āhuatanga. I konei. Koe te tuahine. Ngā manako nui, ou mo te reo Māori i te anga whakamua. I mua i taku wehe i te whare wānanga, ka timata koe te ako i ngā tatauranga mo te oranga tonu o te reo. I taua wā, i kite atu ahau 3 paiheneti o te tatauranga o ngā tahangata o te iwi Māori, he matatau ki te reo Māori, ki te kōrero Māori, i tērā tau. 3 paiheneti noiho. Ko te tauira pia i whakamahia e tō mātou koka i tauara, ko te whakamahi tētahi pepa, ana i tihaia e ia kia haurua, ana ara te hawhi o Aotearoa, ka te ka tihaia anō, ara te 25 paiheneti, ka tihaia he pāku wahanga te kokona noiho o te pepa, anei te wahanga o te iwi kei te matatau ki te reo, ki roto o Aotearoa. Nā reira, ko taku manako nui, mai rāno tēnā, kia piki te nama o ngā tāngata pupuri te mauri o te reo Māori, ara ko te arero tipuna, ko te koro i te reo rangatira. Nā reira, koina taku manako nui i ngā tau kei te heke mai. Ana, koutou mā, mā taki mai ana, kei kua tukuna ke ngā pepa census wā, whakakia e te iwi, tahi miriona o mātou te iwi Māori, kare anō kia whakakia. Kua oti i a koe tahau. Koe pato. Ka whakakia ai au. Tērā. Nā reira, koina, me whai wāhi tātou te iwi Māori, kia whiwhi tūru tātou runga tērā pahi, me whai wāhi tātou i roto i enei momo tātauranga, enei kohi ngā raranga. Ana kei roto rā me whakakia ngā o iwi o hononga whakapapa e rā momo mea katoa. Nā reira, ko taku manako nui mō tō tau reo rangatira, kia ora, kia tipu, kia rea. Ko taku kōrero ki o tahi oku hua mena i te whakaro ake au mō te reo Māori, mena rā he tangata a te reo Māori,
kei roto ia i te hohi pera, kei te takoto ia ki tana moenga, kua topea tana waiwai me tētahi o ona ringa, kua tūhono atu ia ki tētahi mihini koina ko te reo Māori, koina taku āhua. Mēnā i te whakaaro au, mēnā he tangata a te reo Māori, koina tana āhua. Tērā pēr i nei, kua tipu tētahi o ona ringa, engari kā rea anō tana waiwai kia tipu. Nā reira, kua taku hia kia ora, kia puta te reo Māori i te hohi pera, ana kia matoro, kia horapa. Ki ngā uri katoa, huri rauna i te ao, i te mea, kei ngā tōpito katoa o te ao, te iwi Māori. Ana kia hoki mai era uri kei whenua ke, ki te kāinga. O tira mātou pēnei au i tipu i tawhiti, ki pāmamau i taku tūranga waiwai, kia hoki anō ki te kāinga, kia mōhio au keihea ngā tītawera i roto i te kihini o taku wharekai, kia mōhio au keihea ngā hiti, kia tika taku whakatakoto whakariterite i te whare moe, i runga i oku ake marae. Koina te kei reira kia mōhio au ki te hopu hoiho ki waho atu i taku marae, kia mōhio pai au pēhea te haere ki te whakangau puaka hei whāngai i te iwi. Kei tiaki pai anō i taku whānau. Nā reira, koina taku manako mo te reo Māori. Kia puta ia i tōpera, kia ora ana ko ngā uri katoa ka hoki mai ki te kāinga a tōna wā, kia whai wāhi ki roto i ngā hui, i ngā kaupapa o te marae. Kia whai wāhi te whānau. Koina taku manako. Kua rongo nei i te mate pikoko. Chia! Tai anō te pātai kia koe te tuahine. Kia ke te hiranga o te reo Māori kia koe? Ko te reo Māori taku taiaha, ko te reo Māori taku patu, ko te reo Māori taku prai ki te whakamahana hana i ahau. Ko te reo taku korowai, ko te reo Māori taku ārai, hei tiaki anō i au. Taku maunga whirinaki, i ngā wā o te he, i ngā wā o te taumahatanga. Ki te ata te tiro tātou ki tō tātou reo Māori, kāre e hara tātou i te iwi parahako, whakaparahako, whakaweti. Kāre he kupukanga i roto i tō tātou reo. Ana kia ata wete tātou i ngā kupu, he iwi aroha, he iwi whakahāngai ngā kōrero ki te taiao, o ngā mea katoa, whakaorite anō ia tātou ki te neke hanga o ngā manu, ki te kauhoi o ngā ika, o ngā mea katoa, ko mātou te taiao, ko te taiao, ko mātou. Kei te rere oku whakaro, nui oku whakaro, kare au te tino mōhio pēhea ka whakawhaiti au kia raupapa tika i waku kōrero, kia tuitui a waku kōrero, kia mātua marama te katoa. Engari, homai anō tō pātai? Hea te hiranga o te reo Māori kia koe, kei te marama te katoa. Nā. I te rongo i te wairua. Ki te koranata, ngā kupu, kei te tino marama ki te wairua. Kei te whātoroa, matihi kona. Kia ora. Ko pauri i ko taku kōrero whakamutunga hei tāpiri anō ki tērā, ki te ata wete i ngā kupu. Pēnei ia aroha, Aro ki te hā o te tangata. Tōna oranga tonutanga kia hā ai te tangata. Kia whiwhiwai ia, me paitana moe, tērā momo āhuatanga, kaua ko te tuku aroha mai, kas tērā momo āhuatanga, engari ko te tiro ki muri anō ki te katoa o te tangata. Aro ki te hā o te tangata, tana katoa. He iwi aroha nui mātou, ko tō tamaiti taku tamaiti, ko taku tamaiti ko tō tamaiti. Ko te reo Māori, taku oranga tonutanga, taku manawa, taku aroha nui, mai kore ake taku reo ko kore au e tū tangata i tēnei rā. Pono marika. E mihi nui ana, wai mari e katoa au. E whakawheta atu ana ki ngā atua i ngā wā katoa mo taku oranga, mo taku huarahi ki te reo Māori.
nā whai anō kua tū kakari au I tēnei rā. Ko te reo te take. Ko te reo te take. Te mutunga mai Ia o kati. Ko te reo te take, hika, mā, whakarongo mai ki au tuku ana I ngā koro o te rongo pai nei. E hoa, I rukahu au, tai anō te pātai. Rua anō te pātai. Hea ngā kapa haka e toru e pai. Toru anake. Rana, toru, ai, e rua kia kahungunu. Ko tō kapa, ko mahina, ko ka mahina. Ei, tā koutou kapa, tino a tahua ki a hau a koutou kākahu, far out, a tahua ko te tangata nāna I whakahoahoa I tērā pari. Che! Engari, I tēnei wā, ko Ngāti Whakaue, me pono aku kōrero, kare au te rupahu, ahakoa nā te mea, he nui o aku hoa raukura kei roto I taua kapa, engari, yeah man. Ne, ko Whakaue, katai ko te whāna apanui, tērā whakaeke, ne, kare hapa ko tātou katoa kei te ātamātaki I taua whakaeke. Ana, engari he, ua, te tae au te whiriwhiri e toru noiho. Engari, kapa whakamutunga. Ko whakahuatia tō kahungunu, tō kapa kahungunu, paringa. Engari, rākau mangamanga, Waititi, mai rano, te piringa, rītana I onara, tūranga wahine, tūranga tāne, tū te manoa maurea, rātou katoa. Te mātarai o rihu, I au tamariki ana, rātou katoa. Te taia au te whiriwhiri e toru noiho. Ngā kapa o kukura, ngā kura katoa e tūhono nei hau, arohunga. Okay. Aroha mai, kaore I au e toru, ko koutou katoa, ko ngā kapa katoa. Tēnā koe. Wai mari aha I tō tainga atu I konei e tutuahine. Me o whakautu tēnei pātai. Me te noho reo Māori noa, tēnei pāhotanga mataora. He tuatahi tanga tēnei ki au nei. Kia kōrero I te reo Māori, ko te tūtaki kia koe. E rā mea I rua, ko Waimari au. Kia ora. He rawe, kei te rewa taku ngākau te rongo ko au te tangata tuatahi kia pūmau ki te kōrero Māori mo te katoa o tēnei mataora. I te mea koina te atakori tuatahi I tukuna ki te ao whānui o aku ripine katoa, o aku whakāturangara. Ko I te pupuri au ki taku rakuraku me te kōrero mo te he o ngā toina. Koina tētai o ngā ripine I tukuna ki te ao whānui katai ka whai mai ngā tāngata I au. Engari kei te kōrero noiho au te reo Māori. Just pēnei. I pēnā hoki a taku tātā tuatahi ahau e whāngai ana I aku tamariki, aku tamai. Tama. Yeah. Whangai atu ngā tohi me te etarau. Che. Māma noiho. Engari, I runga I tēnā whakaro kia puta te reo Māori ki te mara. Te no e te tuahine. Tēnā koe, miha o au kōrero I tōnei. Ka putu tātou, whakakapi tātou I te karakia. Ka pai. Nā reira maku noa e whakakapi a tātou I tēnei kō. Tēnā tātou hui mai ngā muka kōrero, te hunga mā taki e noho mai nei. E noho āhuru nei. I ngā akuranga o te tuahine nei. Kia karakia tātou. Tēnei ka whakairi te kōrero, ka whakahoki ai ngā Māori tiki nā tuai. Kia wāte ai mātou, kia puta nei pukunga ki te whai au ki te ao marama. I rongo we e whakairi a ki runga kia tina. Au mi e hui e. Tai ki e. Ora kia koe te tuahine. Ngā mihi nui kia koe.
nohora mai raro i ngā manaakitanga o te wāhingaro. Kia ora. Koutou koto whānau. O tira koutou e mātaki mai ana e tuku kōrero mai ana ki roto nei. Kare anō ke whakautu i wetahi o ngā pātai. Heoi anō, kei te kite au i ngā mihi, kei te tuku karere mai tētahi ki aua mātaku pukamata e ki ana. Cheer jar, dropping gems, tēnei pō, kei te whenei, whū, oh, all right, ka pai. Princess, ko koe te rā. Ngā mihi tinonu kia koe tungane mo te whai whakaro kia whai wāhi mai ahau ki tēnei o ngā kaupapa nui. Kia kaha tātou ki te whai i te huarahi tika mō tātou katoa, i te huarahi o te tika me te pono me te rangi maari e. Kia ai o te pō, e te iwi nui tonu. Aroha nui rā. Aroha nui. Ka pēheu e puta i konei. Oh, tēnā mea. Ka pai, ka pai. Ka kite te whānau. Look at my bump. Anyway. Every day is rainy one. Suddenly there's no more cloud. I believe without a doubt. And it's when an angel down. She turned my life around. Tēnā koe, Vision. One thing I know for sure, when it's cold outside. There's no need to worry, 'cause I'm so warm inside. You give me peace with the storm outside. 'Cause we're love, I know it'll be alright. Alright, it's alright. King Raho, who are you? Do you have a single, Raho? Now peace is so hard to find. Terrorize and victimize. That's when I close my eyes. She was amazing. She is amazing. I mean, I've had these people pinned in for a whole week and I've been looking forward to it. Hope it's not in vain. You know what I know. Through all the battle, back in his round. Something I know for sure, when it's cold outside. There's no need to worry, 'cause I'm so. Kia ora, Jace. I'm from the Hawke's Bay too, brother. I'll be in tears. They're not gonna lie. Love Jana. Love that whole kōrero. Awesome. Yeah. Just grateful to be a connector between those that are fluent in Te Reo Māori and actually just connecting it to you guys, for you guys to have a whakarongo and to, yeah, and just listen to that, man. Oh, that's awesome, Ari and Renz. That's awesome to hear. Kia pono au. It's tough to stay in Te Reo Māori the whole time. Like, you got to think, don't go back to the easy path. And actually, while I wanted Jana to, well, we'll say Koka, while I wanted her to speak in English so that everyone understood, I also respected that that was the path that she wanted to do and I could hear it. She didn't need to really repeat. I was just like, actually, I'm not going to stop her from speaking Te Reo Māori. This can be an opportunity for us to speak Te Reo Māori. So what I was saying there, Star,
I had a kōrero today, and because, you know, I had a kōrero today at our mahi, and my mahi was centered around us looking after ourselves, making sure that we also put energy into ourselves, because we see the results of us taking on way too much. And like I almost felt like crying saying it. What? I almost feel like crying for saying it. And I knew that my workplace, only maybe a couple can half understand what I'm saying, but there were people there that were crying because, yeah, they could hear what my wairua was. And ki te pai tēnā, if we could only grasp little bits here and there, the fact that you stayed and you listened, that's like part of the journey. Like, cool, you're not going to get there straight away, but actually just imagine what you could be at. That taumata. I love the flow of her reo, just how she was able to do it. But me whakatika hau te kōrero. Although it was the first time that we did speak in Te Reo Māori, it was obviously not the only opportunity that we could have had to speak Te Reo Māori. Because, as we know, the brother, Tūterangi Whiu, has the ability to stand Te Reo Māori, and what I tried to do is steer him into speaking Te Reo Ingarihi kia mōhio te katoa. Should I have done that? I think that there's an opportunity for us to go to that part of the kōrero where we speak only in Te Reo Māori, just to give you a tauira, an example of what you could be at. And then also just an example of actually having this kōrero that you as the kaimā taki can listen to and learn from. Wātu tō reo ki ngā wai whakapakari o tō awa me o maunga. Ooh! Tēnā koe te aomihi ai tēnā kōrero. Ko hoki atu koe ki te kāinga. Kei te kāinga tonu koe. Yeah, I mean, we're probably not going to have a whole lot of wānanga kōrero pēnā te āhua like that. The main thing is that I want to, communicate this to you guys and I saw on Tea Time's page, Moriora kia koe te aomihi here. I saw on Tea Time's page just supporting, and she said that same thing. Although, for some reason, she couldn't understand the words, but she could feel that wairua. But heoi anō e te iwi mā. Grateful for you guys that are continuing to come back, and the fact that this live was able to maintain a very steady audience of over 100 people, for me was kind of surprising in itself, but the fact that I hadn't tested it out just goes to show my own naivety. Over 100 people stayed in the whole time, listening to a kōrero all in Te Reo Māori. How cool is that? Oh, tēnā koe, Soul Recover. Yeah, get back into those books. Yeah, Tamara. It's bits and pieces, but I can feel the mana and the kupu. Kia ora. Hande on these last bro, it's beautiful. Tēnā koe vision. Yeah, I hope so. I hope so that you can kind of feel it. I mean, the strange thing that I used to do back in when I was studying, to stop myself from going out drinking, I knew to deal with these missionaries from the Latter-day Saints. They'd turn up at 9 o'clock on a Saturday night,
And I would always welcome them into our whare. I would always welcome them in because there is something that's very, very infectious about someone's passion. And although kare au te whakapono, I don't believe in their atua, there's something infectious about actually just being around that energy. And when you have, say myself as the host and someone else who is expressing their passion, you can hear it, man. So that's what I think it is. And the fact that actually, man, I'm learning heaps myself. Te rangi o te reo Māori. Ooh. Yeah. That's it, eh? Te rangi o te reo Māori. Because, my mum doesn't speak te reo Māori, but she hears the wairu, eh? Like, it's just funny how people know when to laugh. They know when you're expressing something. I'm also blessed 222 Savage. Helps me back in the calm state hearing out there when I'm trying to read it. Massive. That's awesome. I'm able to be in this space. I'm a kohanga kura kid that fell off. This is so helpful. I was that as well, Kohine. Bit of a kohanga kura kid that fell off. And it was, I think, 2013 where I was like, man, let's get back into it. Let's smash it. Get back into te reo Māori. And part of my thinking at the time, maybe it's not relevant to you, was that I felt it was, for me, I needed to, in order for me to know myself, I need to know my language. Yeah, and it was kind of therapeutic and healing. You had a very cool send-off. My concern is, what I'm thinking, and this is just the wānanga kōrero, would you like to have lots of people at your tangi? Or would you like to be old? With no one at your tangi? And for me, I might think about the older one. The latter. And knowing that I could have been around Pamukapuna. But, tēnā, I don't want to dig into that. Kua kapia tēnā kōrero. Mahi Wairu was speaking to them. I always felt a part of me was missing. It's coming, Vision. Ai te rangi. One day I'll get there, my bro. I don't know why I think I actually wanted to get it done like a year or two ago. Maybe a year ago. Finished the rest of my mataora. But my kaitala's kaitaia. And it's hard. I did well with my hands. Thank you so much. I was watching it yesterday and I was like, bam. What am I doing with my hands? But I think it's because I've got so much going on in my mind, as in trying to listen, trying to keep up with the kōrero, but also like trying to keep it flowy, trying to make sure that the pātai was the right pātai to ask. I had to condense this kōrero a bit compared to others because I didn't want it to firstly go too long, but also I don't want to be up all night because I've got to be awake at like 6 o'clock. Wait, I've got to be up at like 5:30. Hey. And when I've been going to sleep at 2 o'clock in the morning, that's going to be hard. Here we are now. It's a iwi. We have one more for the week. And it's going to be the bro Cuckoo King. Unfortunately, I don't know his name. Ai, kohine, it's Anikaro. Anikaro's done literally my whole body.
We got the bloke Cuckoo King, so if anyone knows his name, tēnā tukuna mai, unless he's here having a bit of a nohi, he for nohi. But e te iwi, kei te pēhea tātou. Firstly, I just want to check how we are, how we're feeling. Remember our 4 words that we could say instead of pai, if you're feeling pai? Oh. Yeah. I would go into that kōrero. Kingi tōna ingoa. Fantastic. This is great intel. Nā te mopo. E huro anai. Hee. Yeah. I have an early one tomorrow. Tūranga Hakua. Tino pai. Ricky. Kei te hia kai ki. Hia kai ki te ako I te reo Māori. And there's small little complexities in te reo Māori, but kei te pai. We're learning. Awesome. Atu I tēnā e wama. So this one I think is going to be around 9 o'clock. So it's got to give me because we've got to give my boy enough time to go for a moe. I've got my boy and we're off to Rotorua again. And we're going to enjoy a long weekend, take Monday off. And yeah, because obviously we've got our Anzac Memorial. I'll be participating for the first time in quite a while, actually, doing the Anzac thing. But I just need to give my son enough time to get to sleep so that we can get into that corridor. So, look, the hope is that we would start at 9 with Mr. Kingi, Mr. Cuckoo King. Tēnā tātou I te pōnei. Ngā mihi mahana kia koutou mā, ko te mana ko ia. E noho puāhuru koutou I tō kāinga. I tō wāhi. Oh man, I just had a brain blank. And I've slowed down quite a bit. Pō Māori e tātou katoa. Kia mana hau. Oh, I actually don't know how to get out of this. There we go. Oh. Pō Māori e wama. Sorry, you missed the tea time. Yes, 8 o'clock New Zealand time. But, sorry, actually, I want to say one more thing. The other thing is that I'm going to download these and put them on YouTube because surely they've got to be of some value to some people in the future. I don't care about growing a platform or anything like that, like on the YouTube. But I do want people to be able to tap into that corridor whenever they want. So what we're going to do is we're going to intend on adding those to YouTube, but I just need to clear things out of the way first. So we'll get you there on the one there, sis. Tea time. Ka kite anō tātou.